Ja mislim ovo da upalim ovdje gore. Ne, kad mi odemo ovuda, vidi. Kad mi odemo, nećemo ove snike prema ušku levali. Samo ovdje najbitniji udar. Tek smo krenuli, hoćemo sve. Gledali, ostala za... Molim te, zove koja ići u ministarstvo učinu. On je mi u... O, nema više. Ne, ima dole bala. Evo kod mene ja sam... Izvijeni mi se, sad ću. Dobar dan, sretan rad. Jeste se pripremili da budete pobednici? Ne bi bilo lepo svake godine. A, znači, hoćete malo da pustite i ostale? Dobro, ženje, domaćini tako i treba da rade. Hajde da bude sretno. Kad počinje, samo da pitam klanje? Ja sam napalo bio 11, ali ne ste čerani tako. Da, dobro, hvala. Jutro još jednom, jutro lepo, raspoloženje dobro, dobrodošli prijatelji. Nadam se da već uživamo u ovom momentu i neka tako ostane današnji dan. Negdje oko 10 će ovdje krenuti takmičenje. Dobar dan, sretan rad. Pa čekaj, se vi spremate ovo pripremu za glavnu manifestaciju u Turiji? Da. U 11 sati svaka čast. znači otvaranje kulturno-političkog programa, a gastronomija je oko nas. Uživajte.
Udarilo vedro, bre. Ja sam u Bog tu poverom. Bog pomogao ljudi. Hoćete moći da se izborite? Izvolite, probajte. Izvolite. Probat ćemo, nama ne treba 2 puta reći. Samo izvolite. Evo, dragi moji, ovo je okrepa momaka pred takmičenje. A mislim da su spremni da se bore za prvo mjesto. Naše je prvo. Dobar dan, zdravo živo ljudi. Dobro. Da ide malo u seku, okreni da je naši vide. Tako bre, prava domaća, da se zna. Probajte. Probat ćemo, rekao sam 2 puta, ne treba govoriti. Imamo dvojicu kurira sad. Ja? Čekaj. Sretan rad ljudi. Jel možete postići da... Trudimo se. E to! Bravo Bog!